Novi Terramar za znamko Cupra prinaša številne zelo zanimive in v nekaterih primerih celo prelomne zgodbe. No in danes, po zaključeni prvi vožnji s tem avtomobilom, vam lahko predam 5 teh zelo zanimivih zgodb. Prisedite in uživajte. Za začetek gremo na čisto pravi dirkaški oval. Tudi sam sem na ovalu uspel odpeljati nekaj krogov. Nikakor ne s polno hitrostjo, ker morajo seveda organizatorji skrbeti za varnost. Nas je pa s polno hitrostjo naokoli popeljal Cuprin testni voznik Jordi Genet in nam razložil, da za vožnjo po najbolj strmem odseku potrebujemo hitrost vsaj 120 km/h. Z manjšo hitrostjo začne avto namreč drseti navzdol ali pa se lahko celo prevrne. Naklon ovala je tako strm, da je po njem že hoditi praktično nemogoče. Takole. Prva zgodba govori o vračanju Cupre k svojim koreninam. Nahajam se namreč na legendarnem dirkališču Terramar in ja, ne delam si utvar, da bi lahko nekako priplezal do vrha tega ovala. Je le veliko preveč strmo. To je tretje najstarejše namensko dirkališče v Evropi, takoj za dirkališčema Brooklands in Monza. Danes seveda tukaj avtomobilskih dirk ni več, je pa to eden izmed rojstnih krajev Cupre, ki je bila pred 6 leti ravno tukaj uradno predstavljena kot samostojna znamka. Cupra se je torej vrnila domov, ampak v resnici še več kot teh 6 let nazaj. Znamka Cupra je namreč nastala že sredi 90-ih let kot skovanka besed Cup Racing. How can we see the dynamic character of the car in the new Terramar? So this is the car with which we are entering a new segment for us, the SUV segment, which is the most growing segment in Europe. But the most important is that we do that with our mindset, okay? And as you know, the racing, the competition is in our DNA. So in this car, for example, the brand has worked really intensive in the setup of the car. We have worked really hard in the chassis, and we have made our specific setup in terms of the axle, in terms of the brakes. You can see in this car we have the performance brakes. We have also developed the performance tires that also are included in this car. And with all this combination, also with the setup of the steering, and with all these things, with all these elements, we are creating the best driving dynamics in the segment. This is our opinion, and I assume that you will agree with us. Torej, Cupra tudi v svoji novi preobleki in pri svojih novih modelih ni zanemarila svojih dirkaških genov. In to nas pripelje do druge zgodbe, ki jo govori novi Terramar. Na prvo vožnjo novega Terramarja sem prišel s povsem svežimi občutki s testa novega Volkswagena Tiguana, ki mu je pravzaprav zelo tesen tehnični sorodnik. No in že po prvih zavojih, po prvih kilometrih sem opazil, kako zelo bolj dinamična oziroma športna želi biti Cupra s tem avtomobilom. No in menim, da bi prav to očitno morala biti tista glavna razlika, ki bo odločala pri izbiri med dvema pomembnima adutoma iz istega koncerna. Terramar je že standardno opremljen s športnim vzmetenjem, njegovo krmiljenje je progresivno, opcijsko pa so na voljo celo športne zavore Akebono. Ponavadi dajemo pri vozniških užitkih prednost nižjim avtomobilom, recimo Cupri Leonu. Ampak prav Terramar je po mojem mnenju dokaz, da lahko inženirji in testni vozniki s pametnimi nastavitvami podvozja tudi pri SUV-ju zagotovijo zelo dobro lego v zavojih in predvidljivo oziroma celo igrivo obnašanje vozila. What does it mean, progressive steering? So this progressive steering is the one who's improving its sportiness because you don't have a linear ratio on the steering. Why is it important? How would you feel it when you're driving in the fast corners, on slow corners? Yeah, for sure. When you are driving each kind of corners, but especially slow corners, is when you feel that this progressive steering is giving its best to make the car feel more sporty. Yeah. I think that
Tiguan is not a very sporty SUV. How will this car differentiate from the Volkswagen Tiguan for us? So this car differentiates it from the other cars in the setup, starting with the progressive steering. We have also the new DCC suspension with 2 valves, with also a specific setup for this car. Okay, we have also a specific setup for the front axle, including the bushings. Okay, which are developed for Cupra and for this car especially. And also, you know, as we have already said, that in combination with the Akebono brakes, we have a specific camber, higher camber, that it helps the car to be even more sporty, especially when cornering. Really, the camber is different. Yeah, the camber is different when combining the Akebono brakes with the front axle, okay? And yeah, we are gaining camber, so it makes, especially when cornering, the car even more faster and more sporty. So, Akebono brakes, what kind of brakes do we have here? We have 6 pistons on the front axle, okay? We have bigger disc brakes with a diameter of 376, and we can see also that we have these perforated brakes, okay, which improves also the braking with higher cooling. Moram priznati, da sem pri prelaganju teže tega avtomobila v zavojih na katalonskih cestah zelo užival. No in te užitke so mi omogočili tudi takšni športni sedeži, ki nudijo zares dobro bočno oporo in te takole za volanom zelo dobro držijo v sedlu. No in takole smo že pri naši tretji zgodbi. Poleg zelo agresivne zunanjosti je tudi notranjost tega avtomobila precej športno zasnovana. In pri tem ne gre le za takšne sedeže z dobrim bočnim oprijemom, ampak tudi za zasnovo sredinske konzole, ki je, takole poglejte, zarotirana proti vozniku. Seveda, ne gre za dirkaško delovno mesto v slogu Cuprinih turnih dirkalnikov, ampak dvignjena in zarotirana konzola vseeno pričara občutek športnega kokpita, ki da vozniku nekoliko dirkaško utesnjen občutek. Performance is not only power, but it's also driving dynamics and these emotions, okay? And designing this driver-oriented cockpit, we are giving the feeling the driver that he is the center of this, the main important thing on the car, okay? And that once he starts the car, everything is ready for him to enjoy the drive. Piko na i pa prinaša poseben gumb s Cuprinim logotipom, ki ga imamo tukaj na volanskem obroču. No, s tem gumbom lahko zelo hitro in preprosto menjamo vozne programe. No in med temi voznimi programi so tudi tisti rohneči. Pa gremo, Cuprina zgodba četrtič. Terramar je po napovedih zadnji model Cupre, ki še ni popolnoma električen. No pravzaprav so mi odgovorni ob uradni svetovni premieri tega avtomobila povedali, da jim bo prav Terramar poskusil zagotoviti to električno prihodnost, ki naj bi se zgodila že do konca tega desetletja. Čeprav so pogoni tudi v tem primeru v veliki meri elektrificirani, pa bo pri vseh glavni energent še vedno bencin. Za razliko od sorodnih modelov Audija in Volkswagna, Terramar dizelskih pogonov ne bo ponujal. Tako je na voljo 5 različnih pogonov oziroma 3 različne pogonske tehnologije. Na vrhu ponudbe je nova generacija priključnega hibrida, ki ima Cuprino športno oznako VZ. Gre za pogon, ki ponuja 200 kW sistemske moči ter več kot 100 km vožnje samo na elektriko. Njegovo baterijo pa lahko polnite tudi z enosmernim tokom z močjo do 50 kW. In tako nam je ostala le še 5. zgodba, ki pa bi lahko bila za znamko Cupra celo prelomna. Terramar jo namreč pelje na višji nivo na avtomobilskem trgu in, kar je morda celo še pomembneje, tudi na višji nivo znotraj svojega koncerna. Po njegovi zaslugi se odslej Cupra morda vsaj potiho spogleduje celo z Audijem. Ne nazadnje, Terramar se izdeluje v Audijevi tovarni. In tako smo se pred prvo vožnjo spraševali, kje bo torej odslej mesto Cupre. Kot vse kaže, se bo ta znamka zasidrala nekje na sredini, med masovnim trgom generalistov ter premijskimi znamkami. Ob naši prvi izkušnji s tem avtomobilom o tem pričajo tudi trditve in odgovori njenih vodilnih mož. In prav je tako. To je torej znamka, ki v Volkswagenov koncern prinaša največ dinamike, največ emocij in temperamenta.
In Terramar, kljub svoji tehnični naprednosti in družinski prostornosti, v prvi vrsti nagovarja prav s temi lastnostmi. This is a Cupra. We wanted this car to have our Cupra DNA, so the sportiness and the design is what makes this car different from in the segment.